این مسئله مراجعه شدگی بود. ما گروه کاری تاسیس دادیم از جانب مؤسسه خود کارمندان جمعیت سهامی شکل شده و خدمات در همونجا دیده برآمده بودند که اتومبیل سبکگیر غیر رسمی نقلنامه تصدیق وزارت نقلیات را رعایت نکرده مبلغ زیاد می‌ستانه مسافران. تنها یک بهانه و فرضیه که مسئولین و نظارتچیان ساحه را از مشکلات زیل خاطرجم و وارسته می‌سازد، این خدمت رسانی کیلویکش‌های غیر رسمی فعالیت کننده میباشد و چنین قبیل رانندگان بدون هیچ حجت و اجازتنامه با رقم‌های سفید سرگرم مسافربری گردیدند. خطسیر زرگر وحدت عین حال با جمعیت سهامی شکل شده ثمره شهر وحدت وابسته شده است از جانب مؤسسه دولتی نقلیات خدمت رسانی لوجستیکی شناسنامه نقشه تهیه شده. اینچنین طبق نقشه جدول تصدیق شده در خطسیر مذکور 14 عدد باید اتومبیل سبکگیر فعالیت کنند. همه اتومبیل سبکگیر با جمعیت سهامی شده ثمره شرطنامه همکاری داشته با رقم زرد TT تامین شدند. در خطسیر مذکور اینچنین واسطه‌های نقلیات اتومبیل غیر رسمی فعالیت کننده زیاده از 40 تا عدد می باشد. موافق نرخنامه رعایت نکرده هر یک مسافر 4 و زیاده از آن مبلغ می‌ستانند. مسئولین جمعیت سهامی کشاده ثمره شهر وحدت باشند در رابطه با عریضه قبلی ساکنان چنین پاسخ نوشتند که اتومبیل‌های سبکگیر تمغه چندخو و دیگر واسطه‌های نقلیات غیر رسمی به ورقه‌های نظارتی و راهخط در همه خطسیرهای شهری و نزد شهری شهر وحدت فعالیت نموده سندهای معیاری حقوقی ساحه نقلیات را رعایت نمی‌کنند که عاید به این مسئله چندین مراتبه به وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان، شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر وحدت و ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات مراجعت نمودند، ولی متاسفانه تا هنوز نسبت واسطه‌های نقلیات غیر رسمی فعالیت کننده چاره اندیشی نشده است. خطسیری که از ما در برایش گام میزه خطسیر زرگر وحدت زرگر میباشد که ما همه روزه با این خطسیر که در جمعیت ثمر وابستگی است ما همه روزه کاربری میکنیم و هر یک راننده در داخل واسطه نقلیات نرخنامه دارد که از آن نرخنامه که تصدیق شده است و باید زیاد مبلغ نگیرد. رانندگانی هستند که غیر قانون فعالیت میکنند. ما با این رانندگان همه روزه کارهای نظارتی برده ایستادیم و پروتکل‌ها ترتیب میدیم که ما در این مجموع قریب 750 پروتکل‌های مأموری ترتیب دادیم از همین خطسیر زرگر که با ماده 510 یعنی به اجازه ما فعالیت میکردند. ما در این باره همه روزه نظارت میکنیم و از رانندگان خواهش میکنم که نرخنامه را رعایت کرده بند مسافر کشانند. وقت نشان میدهد که آیا چنین مشکلات تا جای حل خود را مییابد و یا مسئولین جهت رفع قضیه مذکور تا کجا کاربری می نموده باشند و اگر این مشکلی در پی راه اندازی نمودن نقشه چاره‌بینی های نهادی به این کار مسئول برطرف کرده شود، ساکنان دهه زرگر جماعت دهاتی به نام عبدالله عبدالواسی و شهر وحدت پی این موضوع دیگر باره عرض نخواهند کرد وگرنه باز یک مکتوب دیگر سر این موضوع به دست گروه ایجادی خواهد رسید. ما از مسافران خواهش میکنم که از واسطه نقلیاتی که در جمعیت شامله که با نرخنامه که دارند از آن استفاده برند با هر یک واسطه‌ای که راهگذر سوار نشوند. باید اما نقلیاتی که همین نمرهشون زرده باید اوایل استفاده کنن. نمره سفید که استفاده میکنن و یا در چوچوبه خونه کار نمیکنن اخی. آیا از چوچوبه خونه بیرون کار میکنن چه خیلی فروشن خیلی نرخنامه را میگیرن. در شهر وحدت 6 مؤسسه نقلیاتی فعالیت دارد و یکی از آن جمعیت سهامی کشاده ثمره می باشد که در موازنت خود بیش از 28 خطسیرهای مسافربری را قرار داده است و قسم بیشتری قاعده ویرانکنی ها در حدود مسیرهای ماشینگرد شهر وحدت محض از جانب رانندگان این شرکت نقلیاتی صورت می گیرد. البته نظارت 28 خطسیر با شماره زیادی واسطه‌های نقلیاتی مسافربری در حدود یک شهر برای یک جمعیت نقلیاتی خیلی دشوار بوده است و نمیتوان به یک بارگی آن را اداره نمود. از جانب خدمات دولتی نظارت و تنظیم عاید فعالیت
автомобилҳои сабукроҳи ғайррасмӣ фаъолияткунанда протоколҳо маъмурӣ тартиб дода шуда якчанд нафар ронандаҳои автомобилҳои сабукроҳи ғайррасмӣ фаъолияткунандаро протокол карданд нисбати ин масъала. ҳанӯз ҳам баъзе аз ронандагони воситаҳои нақлиёти кироякаши ҷамъияти саҳомии кушодаи самараи шаҳри ваҳдат худсарона ва хилофи банду талаботи қарорҳои қабулгардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе вориди пойтахт гардида ба ҳаракату равои озоди воситаҳои нақлиёти мусофирбарии истифодаи умуми ҷамъиятӣ мушкилӣ эҷод менамоянд. онҳо аз таваққуфгоҳи шарқтранс ки дар даромадгоҳи шарқии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе вуҷуд дорад истифода накарда хилофи талабот то ба назди маркази савдои садбарг меоянд ки ин аз хунукназарӣ ва бепарвоии муҳандисони ин корхонаи нақлиётӣ ва шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии шаҳри ваҳдат ва дигар масъулини соҳа дарак медиҳад. аксар аз ронандагони хатсайри мазкур дар ҷои ба гирифтан ва фаровардани мусофирон машғул мешаванд ки қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ чандон риоя намешавад. дар қисмати дигари роҳ маркази савдо, нуқтаҳои фурӯш, умуман савдои қади кӯчагӣ вуҷуд дорад ва танбашавии тӯлонӣ мебошад. набудани таваққуфгоҳ барои воситаҳои нақлиёти мусофирбарии хатсайрҳои дохилии шаҳри ваҳдат яке аз мушкилоти соҳа дониста мешавад. ронандагони мусофирбарии самтҳо бинобар сабаби набудани макони муайяни таваққуф қисми мошингарди яке аз роҳҳои марказии шаҳри ваҳдатро ихтиёр карданд ки он бешубҳа танбашавии доимиро дар ин қаламрав ба миён овардааст. сабаби танбашавӣ зиёдшавӣ дар ҳамин хатсайри мазкур дар ҷои истгоҳе ки аз назди бозори марказӣ фаъолият мекунанд ин аслан воситаҳои нақлиёти автомобили ғайррасмӣ фаъолияткунанда бошад. агар дар ҳолате ки ҳаминро аз баровардан ҳамин хатсайр танбашавӣ ва дигар ҳолатҳо дар ин ҷо пайдо намешавад. ҷош тангайраҳош кандагия роҳи назди бозори марказии шаҳри ваҳдат ки яке аз маконҳои серҳаракат барои сокинону пиёдагардон ва ронандагону мусофирони шаҳр ҳисоб меёбад солҳост харобу валангор боқӣ монда. соли қабл аз ин макон ҳам дида намудем ки роҳи мазкур ба таъмири капиталӣ ниёз дошт. он вақтам масъулини соҳа гуфта буданд ки бо мусоид омадани шароити боду ҳаво ҳатман ҷодаҳои таъмирталаби назди марказҳои савдои шаҳри ваҳдатро мумфарш хоҳанд кард. вале то кунун роҳ на таъмири ҷориро дидаву на аз вайроншавиҳои бармаҳал пешгирӣ шуда. чӣ гунае ки буд шароиту ҳолати роҳи назди бозори марказии шаҳри ваҳдат ҳамон гуна боқӣ мондааст. таваққуф нест инами ҳоли неми ҷои танг ҷои дуромада маркази бозор аз сабабе ки ҳамаи мусофирон аксарият дар назди бозор мебиёнд аз ҳамин сабаб мо ба инҷа кушондан камтар мушкилӣ дорем. дар шиноснома мо қайд шудагия ки бояд ҳамин воситаҳои нақлиёт аз терминали ёқут бояд ҳаракат кунанд. ҷониби дигари мавзӯи матраҳ ин авҷи савдои қадироҳӣ дар ҷодаҳои марказии шаҳри ваҳдат мебошад. наворҳо аз он бозгӯӣ мекунанд ки гӯё ин минтақаро ҳеҷ як нозири минтақавӣ ва ё корманди бозрасии давлатии автомобилии шаҳри ваҳдат боре убур накарда бошад. чаро ҳолати коммуналӣ ва мавзӯи роҳу нақлиёт дар маркази шаҳри ваҳдат чунин аст? оё метавон дар як макон аниқтараш дар шафати ин роҳи мошингарди марказии шаҳр ки на он қадар паҳноӣ беш дораду доим дучори танбашавии тӯлонист дар як макон нуқтаи партовгоҳ болотар аз он таваққуфгоҳ ва баъдан бозору маркази савдову хизматрасонӣ ва чанди дигарро ҷойгир намуд? агар нозирони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии шаҳри ваҳдат бо воситаҳои нақлиёти хизматии худ рӯзона маротибае аз ин макон гузар намоянд шояд то ба ин ҳад қоидавайронкуниҳои ронандагон ба чашм нарасад. дар ҳақиқатан дар хатсайр заргар таваққуфгоҳ барои савор кардани мусофирон камтар танқизӣ мекашанд.
чуноне ки дар рафти наворбардорӣ шоҳид гардидем, ҳар як ронандаи воситаи нақлиёт дар ин ҳолат чӣ гунае ки мехоҳад ҳар чӣ зудтар аз мавзеи тамашавии худро раҳо созад. дар ин ҳол аксар аз ронандагон қоидаҳои ҳаракат дар роҳро комилан фаромӯш менамуданд. яке ба самти муқобили ҳаракат мебарояду дигаре монеагоҳҳои сунъиро худ сарона убур намуда бо ин кирдори худ ба иншооти роҳдорӣ таъсири манфӣ мерасонад. гурӯҳе аз ин зумра ронандагон бо сигналҳои баланду гӯшхарош атрофиёнро нороҳат месозанд. инҷо набудани кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ барои ҳама маълум асту дақиқ. бароямон норӯшан аст ки аз ибтидои сол то кунун дар пайи қоидаситезиҳои ронандагони воситаҳои нақлиёт дар қаламрави шаҳри ваҳдат чанд садамаи нақлиётӣ ба вуқӯъ пайваста бошад. соли қабл яъне то ҳамин давраи соли 2024 дар ин қаламрав 8 ҳодисаи марговари нақлиётӣ рух дода буд ки дар пайи он 6 нафар ҳалок гардида буданд. дар шаҳри ваҳдат 24888 адад воситаҳои нақлиёти гуногун тамға аз ҷониби мақомот ба қайд гирифта шудааст. аз маркази шаҳр бошад ду роҳи асосӣ убур менамояд ва бештаран ҳолати камбашавиҳо дар ин ҷодаҳо ба назар мерасанд. роҳҳои таъмирталаби шаҳри ваҳдат боиси нигаронии баъзе аз сокинон ва ронандагон гардидааст. роҳҳои таъмирталаби шаҳри ваҳдат паҳлӯи дигари мушкилот дар соҳаи роҳу нақлиётро дар ин қаламрав ташкил медиҳад. як замон ин роҳҳо тахту ҳамвор буданд ва ҳар нафар аз он роҳат убур менамуд. ободиву созандагӣ ва дарки баланди масъулияти касбӣ аз назди коргоҳу дари он шурӯъ мегардад. роҳҳои таъмирталаберо ки алон аз он наворбардорӣ шудааст, масири мошингарди назди бинои муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри ваҳдат мебошад ва ҳар субҳу шом кормандону муҳандисони бахши нигаҳдории роҳҳои шаҳр аз ин масири таъмирталабу валангор бо чунин ҳол гузар менамоянд. این همین خطون دو دستین که میره و همش کاندگی ان جزیره اون باید همین کار میکنن که همین میزن دیگه خدای پدای میکنن سر بانوک میشه همین سه شو که واسه نقلیات از کار میبره. اون میبره چی خواهش دارید روی حالی همین که روی هوا کم میره اون رو بگن تعمیر چی کنن سوز کنن. آیا مسئولین مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر وحدت هنگام حرکت توسط این راه ولنگار بار در سر اندیشه نموده باشند که باید چنین انشاءات حیاتاً مهم که در نزد کارگاهشان هست از ویرانشوی بر محل نگاه داشته شود و یا انتظار آن هستند که راه کاملاً از کار برآید پس آنگاه به تجدید و از نوسازی آن پردازند. جهت پاسخ به این سوال و دیگر موضوعهای وابسته به تعمیر جاری به مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر وحدت مراجعت نمودیم. سردار مؤسسه صحبت با گروه ایجادی کاملا خودداری نموده شفاهی بدون ثبت و نواربرداری اطلاع داد که مؤسسه توانی من بعده تعمیر جاری راههای در توازن بوده شهر وحدت را ندارد. نطق کوتاه و سریراهی سردار مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر وحدت این گونه بود که به آنها تا هنوز مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت و وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان کمک نکردند تا مصالح ساختمانی دریافت نموده
راه‌های در توازن بوده حدود شهر را مرحله به مرحله از تعمیر برآورند. ما نظارت می‌بریم که در داخل شهر وحدت کجایی که به تعمیر وابسته میباشد کارکنان مؤسسه نگهداری راه‌ها رو سفربر میکنیم. در گذشته قسماً کارهای تعمیری در راه ماشینگرد وحدت رامید صورت گرفته است. مورد به تاکید است که در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر وحدت 352 و 125 کیلومتر راه‌های اتومبیلگرد، از آن 44 و 165 کیلومتر راه‌های بین المللی و 66 و 9 کیلومتر راه‌های دارای اهمیت جمهوریوی با در نظر داشت 100 عدد پل نقلیات گذر وجود دارد. یک سبب چنین راه‌های تعمیر طلب تأمین نبودن بی‌خطری حرکت در راه حساب یابد. عامل دیگر سری وقت از کار برآمدن قسم‌های تکنیکی واسطه‌های نقلیات و باز هم برمحل‌تر خراب گردیدن حالت راه‌ها میباشد. پس آیا میتوان بدون مصالح ساختمانی و با این خنک نظری و مشکلی مسیرهای ماشینگرد قلمرو شهر وحدت را که با جهد و تلاش و مبلغ‌های زیادی دولت و حکومت کشور قبلا بنیاد کرده شده است از خرابشوی برمحل ایمن نگاه داشت؟ سوال است پاسخ می‌خواهد.